Ki MDC jong ka Voice of the People Party hadin ba kala khang tala ya ka District Council jong ka Janjia Hills atan ma District Council hne ka janmet kala pensange no ya ka jinge ki jong ki hadin ba lapalaj ya ka tulap ka ba sibenai na ka benda ki nongtrei bat na ka benda jong ki MDC hadin ba ka sorkar kala pelaj ya ka pisa ka ba praklur tengka ha ka khatnyau tarik Disember arhajar ar pusan yo kan apa siapa yang ini kejing yaki no yang nagaliang di MDC yang VPP ina galiang ka state committee daga jinya luti yang ma thombo siwat dalam wa ikam state member imam ang chong sni tia sni yebe ya ikam nan tawa kamu thola de punyo tilot ya ki staff yang dinongkra yang MDC council pada itu ko imam percaya ya kejing yaki yang di MDC VPP mfari de ina galian yung imnod o iki wala da percaya ile ka kamram yung kam ga state committee kam di MDC ko am ketigit na benta ki staff yung MDC council thola di wagamu punyo tulok na benta kayong te nakadaw ko aslani katukan ni hagani haging skiet ya gani ko tulok to nakadaw gaching ga system ko online ya tulok untuk di kamar cua, untuk di kamar rim kata dah cing dia, dah ketemu, jadi dia dah Islam, dah nana kalian biongna, dah penci cakap dengan pilang rok, itu lah dia punya itu loh, berkata lah dia ikam wa cimai itu loh, ini benda staff ini. Dia kelam biong ini kalau tahu wa ni dah kami yang terlai, tapi cak di Yogyakarta, tapi lah nak kalian biong ini dah asyik dia katkan ka kubar wayo ini tayo na state government mo to pelagi imentu te ile na galian yo ida shore ki hado jarmit atanta hadin le ni daw yo iya ga te ga share daw credit na chaga account yo ni kata wan khudi gintu te da shore ki da yo na pensial ki te kile na galian ki da hondi na ta te ga tulok ko ni yo udah credit chaga account ni ga normal procedure menchua jadi wa pa mining ye ga share ki chaga government government laga kama si arbauli arbau somia arong laga yo sanction ini tenaga sang government au pas treasury da credit ka se treasury joy ko se bank do yo yon re disbursement si staff ini da system gurim mereka ni record short ga ni system government berkat de bidwan oro ini department go involved with this council kam mining ka forest ka transport tu poi ga poisa direct DCA. Na DCA, wan maga direct cabang. Untuk dia uduk lain peristiwa gurim. Rapsuk ni kamar tu. Na ini sekemat. Hopefully kamu nado ostang usnem tembe jan da tikena tulop kat kamar ji iklam iu state government. Wan maga monthly wise. Wan maga regular. Da so ji iklam jo nin mugi ni officer iu sian nang ya selong atai. Ba officer ni mentai ni benai wada wan ho usnem tembe. Ani kakan dia trik pun lagi kat tuan ni soa, kakan dia trik orang bunai, ni bentar wa senang tembe. Jadi ini tahu, jeng lal tim ini kamu ma laski ni mem cong ski ti asni mem cong klikti. Jadi benai mah, cong draft gitu ke terms and condition, ini cong berkat executive committee, pak government, pak dari cem tu committee, constitute government bogisi, deputy commissioner, dari cong gitu lah. Dan over yo kita documents kita terms and condition. The law kita obisi within 2 days to power report saga state government. Jadi dah smart kini kam. The was lema kamo system ng state government tam dah delay. The rabio cekegi jak. The yo alat kini ki parti VPPU di kangkit itu. Jadi sekiat kamo detibiki. Begini poisa ada lain. Poi mendam dia poi council tahu bagam tu kamu ya kuat bayar kredit kuat berapa dan kila kamu ya portion jar kalau tiu kuat ulai kuat bagi ini lagi kristom ladem kang kita le ikan krep bay kalau ada kang gile krep bay ladem kang gile itu tiu you to le bay ini benai pura te menne namar baka sarkar tamla ban penolong at komisi dawa jingi kepala kod ka jingbo po jingi menin gide ban siudap no sementara singimban se kembali menne bangi haban kantala no ya kaneka council baru sini kajing terekam jengka kalah haban sange no
แต่ไอ้ปัดกับเจียบาประเด็นกันกับจิงยาคีกับจิงนี้หากบักกดฮีแต่สกัดกับหับบันเป็นเดมหากบักำบันเสปากหับya kaban pelai no ya kata kapisah oi kasar kata tempat pelai baru kendai benai pura hendrai kira pelai shwa tang si benai bakandap nak menta jong no benai Desember ka bakot syaka praklur tam te bat kila ai ru hanyi ya kata gajing pensyaipan menne haka jingnya kendo bat deputy CM kumju wenaki EM terangkat bat sekretari kila khot ini mantan bat kata gajingnya kendo kila pensyai Baiklah air ruangnya ya ke assurance bah menta ke janmit hi kin kredit no ya ke salary saya baru kinong tray jangka kamsul jingi dalam ta si benai te ni ro hadian baka jingnya krem ke jingnya snoto te ni larai bangin reng no sipor ya ke neka jingnya ki ke jangi te ke epat ke baki ki lakular baka ta kalong ba kadon haka proses menta ya ke ban le no ya ke kamsul ke batmai ya katolap jangki nang tray gicangi kabal stang tray kam nang ado benai jena beri terter saneng tengin up ya kata kapor dan nak menta jong uno benai hi ngas motho ba alias mo to some extent kalau long hi ka relief kendia ya kinong tray gicangi nak menta bagi nyo ban lekmen Christmas wala sisa kanam la bandap nak menta baro ki jingdon kam si khamtam ki hapan siu ya ki pisa ki ayu jing siu tinda ki babon ya hendrai to some extent ni bagala long ka jingaram ya saya sen pat ni aingu yo ble nang bu nang thau balap tinanti kana gajing ki ba kam sim long ka bala no hendrai kala wan ra yo so achang gajing job bangi don ru gajing kermen ma ha ki benai ki banwan kini ki jing kendo jing jang ki nang trai council on sala ya ban wang no ki bat kumbang jilong jong nak kapor kapor walai dangi dan makna ha ka opposition ru hendrai ni long ki balak kloi ban ai ki man ki gediang bana kaliang udip TCM ru mantan long ba kin sa penbai ba mangi hina baro arliang nagal treasury bench bat kumju na po ka opposition bench ro hakawai kasi linya leitur lang siya ka sarkar nakam taban penbai thamai ban penbore ka nakam taban bit penbiang ya kini kam ki budai pat kaji sakut jang ka salary ki staff ki jangi ta sen pat ni ai kublei ya ki staff ki bala pen i ka mesti mujo jinga trelang bat kumju ya baro ki bayar mentah na ka jinga ki jangi pat sen hak kerteng jang ka voice of the people party ipan puna ba ka jinga ki jangi mentah kasni kalau long ka bajom Panggilan jingkermen susu bahagia sini kipor balang bu kin senang mat di jingjab ya bentangin pasangnya sipor rengi bu ke jing maham pati pesokar ba lada kadang simsting ya kadang kan sama ya ki jingnya ki bak kamteng ya banyalam kemat daga seng voice of people party ini ada jingnya ki balang katung galati jamtai ban penting kena ban weng no si sendan ya kini jingnya jing sasat jung bai ba pun balang the kublai sibun